načine formiranja novih gradskih opština, kao i načine finansiranja. Naglavci ili temerin ili žabe. No to u svakom slučaju zavisi predstavljački prioritet gradskog odbora Srpskog pokreta obnove u Novom Sadu. Mi ćemo u najboljem interesu svih građana Novog Sada, kako građana i velikih danas ovom preskonferencijom započinjamo, svakako jeste. Sam svestan da nekad analogije nisu najbolji argumenti, ali mislim da je uz mogućnost postavljanja odgovaranja na pitanja i zamolio bih gospodina Milana Đukića. Tema, kao što je to Nemanja govorio, može zaista se spusti na sačuvanje sredstava, ako uzmemo i budžet grada Novog Sada. Ta studija je rađena, ako se sećate, i za potrebe kada je podeljena 7 opština i onda opet kada je formirana jedna opština. Tu naravno postoje još... Tu svema ovome biti. Koje će biti krajnje ishodište te debate, mi ćemo naredni koalicijni partneri, da li će ovo što mi predlažemo biti za njih apsolutno prihvatljivo ili će imati neke... Dakle, mi smo odgovorni ljudi i sigurno je da ne možemo da obećamo da će se nešto što ste malo drugačije interpretirali. Prosto vi znate koja je sama data, mislim to niko od nas sigurno nije uradio. I još jednu stvar moram da kažem, prosto